Aingo utrai gini gepor, sisien gini jengpenyok gini jengbeli gini gepor gini bekordor gini bengedan gini gejeka, ban penskau yufi yaka ketien ke beiem berga bedon bor gini jeng utrai. To utrai unyok ban kerku yufi, unyok ban aivor yufi, hai gini gepor hang lu bepidan bepesha skor gini ketien gini jengbeli. Play jaga jingsuk un kerku yufi gini gepor. Priang subhai pi baro anu kilong kemi kilong pai samla kente bersirangi bapet bergi bersengap ini ke jengi kai jika ketian ke jengu belai hang duh ke bapidon nget kan ke jingkerku ke bekrau jika jingem ke jengpi to ini syak skor ke jengi kai ngan teng ke jengi kai ke bagala kuran sisin hai ke tiyo ke beladap ke bagala kuran sepang ke bekut ke jingem ke jengu brio lani ke brio naga ni ke pertai namar ke jengwan long briu hai ke pertai dan la ujang uput ke ayam baun im baun sa bat baun lek no naga ni ke kendo ginam su pelai ke ni ko kikon ke jeng beli bat ngakwa yufi ba pin sha skor ba pin tip pat di ye ke jeng shisha naga ketin jeng beli ke jeng yap ngile ekran ke ni ke jeng shisha ya baro tin rei haka nuka rukom ngiap lani kiap kini ke jisishane ke ketien jebling ngan keren ngan peni yifi sepang ke bekut ke jingem ke jeng ubriu sepang kata ke destiny ke jeng ubriu lani ke briu ke bangila wan long briu hai gini ke pertai demar ke kembaong ke don ke por banka ke por ban yam di ngi kran sepang ngene ke bekut jongu briu bat menta ngakwa ban pen ifi na ya ke ketien ke jongu turai na marga bangala kran sepang ke jingyap ke jongu briu le ke briu di hae hadin bo briu yap ulej tang ar teli ki jaka ki don baka bible ke yutu yangi kata kalong ke beneng bat ke dujak bat menta hang ni ngakwa ban kran tang sepang ke beneng But adian kita ngi selik media kran sepang ke dujak ke bekut lani ke destiny ke jeng ubriu ke de habneng lani hadujak tang arteli namdon ar line namdon bun tang arteli ki benta ke bekut jeng ubriu namar balai ke bangakwa ban kran ya ke ketien jeng sepang ke beneng sepang ki beneng namar pi don buon ke brio kidang don ke jeng sutu baklai yole se ki ong ba ubrio hadin ba uyap usuja no hakale er ne usulong do kum ki mrat kum ki ai usuja no hason nani ha ai ki juyo sno ba ki jukuran ni ke bat ngakwa ban pen i fi hagan go por ke bamenta ye ke bakut ngan pedi fi ke jenglong jike beneng dan lain teli ke jenglong jike beneng baka bible ke mention baka bible ke quran lain teli ke beneng heaven ke bangingi yo ini ngene ke ketien ke jengutrai kata ke eternal destiny ke jong ki angel lani jong ki brio ya kwa abangan ye keren ye ke bakut jong jong ubriu baka bible ke keren bat hang ni ke kam keren hang ni ke destiny ni ke bekut jong ubriu ni ke briu baka bible ke keren baka yutu yangi bat ke bible ke yutu ke destiny ni ke tak bekut jong ubriu ke briu ki dan ar ke dujak bat ke beneng bat menta to ni lek banye keren be tang sepang ke beneng ka ketien beneng heavens ha ke bible pilap lightly ya ka jinglong juga beneng bat ngesapen igi ye pi ke bekut jong ubriu ulej ha ka beneng ke banukum nu ha ka beneng ke baningkong ni ke baar ni ke balai hadin bo ubriu ni ke briu ke ki khalap ni ke kendo dan ong sisit ya ubanget ubala pedang yu try ubala kala kemut ki klam ong yap ha ke bible ki ong yo tia lan ni klap lan ni nang lej namar u klam yap ong ke bible di hanga de gopor ke bamenta ngilej ban ye Quran dikit-dikit lightly ke jenglong jeka beneng kaktin beneng hanga Bible haka Old Testament ke bagi jiyo i na ke por ke ba ki Quran hanga kaktin Hebrew ki ong
Shamaim kabamut hai lani shajrong lani shalor. Shamaim haka ketin Hebrew namar ngal ong yufi baya ka Bible hi la tho haki lai teli ki ketin Hebrew ketin Arabic baka ketin Greek. Bab haka New Testament haka bangi yo I ya ka ketin beneng ki juong ya ka Uranus kabamut simply meaning kabut heavens kabamut ka beneng hi Uranus haka ketin Greek. But ngapan iya fi hidup nang ni kenang bangin skutu ya kata ka destiny le ni kita ka bakut jong ubriu le ni jong gabriu. Kalau orang fi seci kalau orang fi hidup meni namar haka Bible fi juyo I haki lai teli ki rukom jong ka beneng. Ka baning kong ka bangin ye pet hang ni ngakwa bangin ye pet kam banyak kendiat ngakerpat ifi be pen sha skor bat yai sha bat nga hadu bangin da poi hau ta upon kabanga kwa man kran yufi baya kata ka bakut jo ubriu ki poi ha hadin bakila klat dengan di keperti lani ki bahaying ki basem jong pi ki bala nang let no show try ha ki poi nakwa ban pedi fi ngini ke ketin try ka baning kong ki on the atmospheric heavens ka ba ngingi yo I ka ba ka Bible ka kran ba ka mention bat baki beriu ki jukuran ni kene bat ki jukali haka baki puli Bible ki julap be digitin ki beneng kebut kedang mut baki don Simon ki beneng lada kin lepop kat bamon lada kin poi haka da beneng ke ba de ki kin poi dah ka we kemut kin poi beneng be em ka Bible ke kran gum ta kan ni ke atmospheric heaven sang ni ke kran ka Bible ke keren ni ke surrounding gani ke surrounding ke jangi ke bangi yo I gani ke kemat kata ke bamut ke keren ni gani ke how ke keren ni gani ke bangi yo I ke snong jong lo ke snong jeki sim ke snong jong ki umjer ke snong jong uslap baka Bible ke keren ni baka yutu yangi ti ka men sim briu haba uklat ka klem ja atang ha ke ka atmospheric le ni ka surrounding ke bangi yo I mangi ke ban sujano tang ha ki kilo lan ni tang ha ke sahit beneng ka klem dai kum ta pinda puli ni kinong rim ka ketian ke jugu blai shapang ke ni pin lap shimon na ka kitab Deuteronomy ka lanong ke balai pulang ke khot ka khat lai ke kran ni ke ni bakani ka bagi yo I ke digi kemat jengi ke keren ya ke snong jo uslap ke leer ke snong jo ula ke snong jiki jer ke ba ublei ukran hantu ba ublei un penhap slap naga ta kasahit beneng un ai ki jer ba un ayo to uslap ba un ai ni ka kendo bat pinpet yo shu na ka kitab sam ka namar ka shispa nyo ka khot ka pra ka yutu ingi kum ju hi ba ublei na ka sahit beneng ka surrounding ka bagi yo I mangi un pa ya uta ya kata ka umjer beneng ke kuran ya ka saudang saukun ka sahit beneng ka bagi yo I bat pinpen syuro na ke kitab jong Isaiah kalau nak kebesan pusan ke dekat ke bersipo ke keren kumju tongan da puli fi ni ke bentar ke ketien ke jung truan ke kitab Isaiah ke lenong kebesan pusan ke dekat ke ba sipo ke ba angkum ni namar kumba uslap uhir bat ke yor na beneng uslap uhir bat ke yor na beneng ke keren ni ke atmosfer kebangi ngayo I kebangi ngali ekran kade ke saudang ke sokun tiba I jongo blai ke men simbriu ha ke baka klat ke berte ke klemja tang ha ke ke sun kamla man chulong leer no bar ngi le ekran nandu ketuka poin ke beningkong ke bagala ekran ya ke men simbriu no marka men sim ke de ke jongo blai ti ha ke baka ula klat ke berte ke met plak bantep bantang tin re ya ke men sim kalit haga jika ka bau pelai udon naman mentangan dik ban keren bitang sepang ka beneng pim ni masutu bakala yang sekeren haga ni kata yuban wan sepang ka diujok
Bat kum ta ter ngin sia yai na mar ba kwa man kran chipang ka taka lasting le kita ka bekut ka jing em na de ka jing long prio. Ka baar ka bangingin ye pe chipang ka taka breng ka baar ka bangi ju ye kuran bat ba ki bre ka ju keli bat ki ju ong. Ki ong ye ka de celestial heavens. Ka ba mut ka kuran yang kena ka realms of sun, moon and star and the planet. Kekuran yang kena ke celestial heavens, kebangi yo nakaktian ke jong ublay, ya kena ke bereng ke baar ki khot ni ka snong le ni ka jaka jong ubnai ki klur ke sengi bat ki planet. Baka Bible ke peni baka YouTube yangi. Pedapet ni kaktian ke jong utrai ni ka kitab Genesis. Gan puli fi ni ke kitab Genesis kalau nong ke banding kong ke dikhot ke banding kong bat ke bakat sao ke ba ublay ukuran ye ke ni tongan puli fi ke ba ongkum ni hang ke ba banding kong ublay ula tau ye ke beneng bat ye ke kendo ke beneng bat ke kendo keni ke atmosferik ke bangi ye keran meni ke keran ye ke surrounding ke bangi nang yo ke kemat beriu ke jongi ke bangi nang pet mentar kum ni saudong saukun bat kenika wong kenika benang hang ni ke keran ye kenika ket jong kesengi ubnai ki klur namar pinepet dengan dikot ke bakat sao ke ongkom ni ublay ula ongru tolong ke jingshai ha ke sahit benang ban penia klat ha benang kesengi bat kamit ngiyo hang ni ba ublay upania klat ye ke benang bat ye ke kendo ye ke jingshai bat ye ke jingdum bara body ke kendo ke bangi don metaga kuran ye ke jingdum bat ublay usap de ki way pat ki planets bat ai ke jingshai kani ke jing mayan ke jing kurau ke jing ublay bat kani ke breng ke baar ke Bible ke yuto yang ina ka shiti ke jong apostol Paul shaki no Ephesus ke nong ke baar ke dikhot kebaar nang ta susu na kalandong keban riu kadikot keba khat ar ngakwa mangan dia puli hang ni ya keni ke beneng kebaar ki khot ye kang upon ukran ye kang bakadei ka ket jong kini ki demonic spirit na kita ki mensim baman na ki mensim ksut ki bodon haga de ka ket kiba up ban penuit lani kiba up ban destroy ban penjot lani ban kini ya kata ka jing duai jong ki banget kat kom ke ketien jong ublay ya kani ki ongru ka ket jong syaitan demonic spirit bakini ki evil spirit ki don haga de gesoin baka Bible ke Quran dingi upol wong bak ka ket jong ki de mensim boman tongan puli fi ke bo ongkum ni upol Quran haki bapila juyat menu kat bakum karukom jang kani ke pertei kat bakum usim ke jingsen syarson jang kata ke mensim ken ke batrei mentah haki kun ke jing bam kongo ki mensim ke jingsen syarson yang ni ki mensim hang ni keren ni ki mensim baman ki besen syarson ki ba ap ban kini ya ke jing duai joki kun ublay taga daung iso ong bangi don kam ya ka ya ubril na gabril ka baduai ki don kam ya kata ka jing day ka bajang ba ublay ki bodan ya ka jing pensle ka babat ublay lem kum tala ring isu duai normally ka jing duai kin om poi hai hai mar balai ki ni syaitan ki banang tin ka son ki ni spirit ki apan shimla ka klem poi ha ublay ini ke daung don kami ke jing tuai ke badon ke ding ke jing mensim jong beli hak ke bah ke jing tuai jiki benget nang ke jika ki duai ke kiu bet show play usaitan ki mensim mana son ki dom la mensim ban lute ya ke ki ong ke beneng ke baar bat ke balai ke bang kwa ban pedi fi hai ke gupor so mangan pedi fi ti ke mensim jong ubril ke bril ke baklat ke pertekan om sakut tang hagadika beneng ke baar ke bangili keren ke benta ke balai kiong dwelling place of God ka jaka syong ka
ket ke jong ublay. Ka jaka syong la ni ka ket ke jong ublay ke ba ublay usyong. Haga ni ka beneng ke balay. Ke badai ka ket ke jong utray ong ka Bible. Kini kadai kata ka dwelling place. Kadai ka jaka syong la ni ka ket ke jong ublay. Kat kom ni ka ktien ke jong ublay Isaiah. Kalau nong keban riu pun riu ke kot keban ningkong ke bong kum ni wa utrai ke beneng ke long ke ket jonga bat ka kendo ke jika yuk ke jat jonga ke bakumno ke ying pinte yanga Blewong ke beneng ke de ke ket jonga. Heaven is my dwelling place. Ke beneng ke de ke jika syong ke jongu blay. Kadai ka kat ke jangu belai. Kau ki ba e jangu belai. Kadai ka benang ke belai. Ka ba kadai ka kat ke jangu belai ka ba u belai u syong. Bat ba u sensyar na kadai ka jaga. Upol ukuran na ke syuki ka ba ar syuki nong Korean kala nong ka ba ka ka de khot ka ba ar ka ba ngingin ya puli hang ni ba ka ktian jong utrai ka kren. Bala rongno ya upol hadu kata ke beneng ke balai tat sewen. Hadu kata ke beneng ke balai bala rongno ya upol. Ke bamut ba upol uklam le tang haga de ke hau uklam le tang haga de ke beneng ke ba. But ulet ha kata ke jeka ke ba uplay udon paradise. Kemut ya upol, baru ne ubriu je ublay ulalet visit haga nega beneng ke balai. Uang balai kan serong ye kene. Ladangan serong kan lale serong ye kene. Nemar ngalalet pointing ngalalet visit ti hadu kan nega beneng ke balai ke paradise. Ne ubriu bekrau je ublay ulalet visit ade let boy haga nega ke swabon yap. Haga nega por ke ba ulet visit om dei ba ulaya. Shua bonia ulet visit ulalet pek ya kane ke jaka kani kane ke jaka shonge jong ki banget ko ki kun ke jong play skubang palat ke tien ke jong play ubreu la ke breu ke bala klat na ke kendo ulet boy ha ke jaka shongne bom jukot ke bobot bat ublay namar nga bat phi ni ke jing thao ke jong ublay Kaban siam ka mau bleu la airo ka dei ka jong ublay. Tila dangi im hak ngi le ngi yakat kom ka man jong ublay. La dangin klap na dei ka purte. Ngin le ban syong ne bat ukpa jong i ubah beneng. Bau jisu hikai ngi bangin kot kpa. Haga bangi duai ro ngi hapan address. Haga dei ka kerteng ka jong ukpa jong i ubah beneng. Ongu Jisu Christ na ga gospel ka jong Matias ka ban riu. Patru ya uya anis ula late visit bat play khot na gani ke cika mudon tong dia puli ke dia ngani ke ketien joble ke basubang pala na ke kitab jing pen pau kala nong ke besau kitab jing pen pau nong ke besau di khot ke baning kong bat ke baar ke bong kum ni hadin kini ke ek ru ngala khmi ti ha khmi ke jingkang yang ke bala pli ha beneng bat kata ka ketien sawa ke baning kong ya ke bangala yo snow kom ke turoi kada keren bat nga kada ong to ale kiu shane bat ngan pen i hame ya ki e ru ya ki badai ban jalong hadin kani ti kum ni ru ngala long ha umen siam bat hakmi ka khet balabu habneng bat hador kata ka khet don away ubushong oh gadi ketien ke jong turai uni ubriu jong oblay uni apostol jong oblay Yohanes uni apostol jaka jingit jong Bible uba kam im slam ban ye kiwe play khod yung to ali haga de ka khet ke banga gesang bat uni Yohanes ong ha omen sim ngalalong but haga de ka spiritual rams haga de ka protein sim ulet visit abaneng bat uyo i ki jong ka baneng dei na ka daw ya ka kitab jing pen pau la tho haga jing mayan la tho haga de ka jing pen pau jong ublay na marma Yohanes udan ha omen sim hae haga khet ke jong ublay
Di negara dau lada pimdan hau mensiam ban puli ke kitab jing pen pau pen am skutu namar balai hang ni uya anes uthok na kat ba upalai upen pau na kata kat tron ke ket ke jung upalai ko ba ye jung upalai di negara dau umen breu la negara breu ubala klat negara kendau udai uba hok bu shifting bayat jika mon jumble unlay haga taka jaga an puin pedi fi ka wega ktien ka ba upol ukran susu daga diga ktien ka jugu play haga diga por ba nget kan long ka jingkar khu ka jing bentoy ka bekrau yangi ka ba ngin yo i ga diga ktien ka jugu tulai da ka bible ka yitho yangi pol wang na ka shiki Shaki Pilipi ke lenong balai di khot kabar puang kum ni. Namar kata ke jenglong translong jengi ke long habneng. Nang taru ngi ya ap kmi elenti ya unong penim. Uji jogres ubo utrai. Ke jenglong translong jeng uwei pa uwei ke long habneng. Ke jenglong translong jeng pi ki kun jeng le ke di habneng. Kejinglang trai serang cengang kari habneng. Haga nega jaka kaba upalay usong. Kata ki on ka kat jang uplay dwelling place. Jang uplay ka kat ke jang uplay kaba uplay usong. Ti kejinglang trai serang jengi kalong habneng hadien ka bangi klat nega pertay. Bat ngin lang bat uplay jiunam habneng. Gani ka bakut jang ubri ka destiny jang uwei pa uwei ubawan long briu hai gani ka pertei uhaban penkut hai kata ka bom jukut waki kon jang balai le ba dina gani ka daw ngi kwa man penpoi pi ni ka jing yalap ka jing na ka por bat ki briu jang balai ki ai hikai ka ktien jang balai ngi kwa bat ba briu kwa bu terang yang ai pi kalong bangin poi hai gani ka jika dina gani ka daw ngi yalap na ka por bat pen sgau yi ka ktien ka jang balai shapi gi kon ka jang balai ba ka ni ka jaka ka bu jisu wong na ka gospel ka jang u yanes kalanong ka ba khatsa wong kum ni ngan penpuli namata jang pi hai ga du pon bat ga denget scam kalong ka jingkar khu ka ba krau di khot ka ba kasau alanong ka ba khatsau di khot ka ba ni kong ka ba ar ka bong kum ni wat ki kuslai na ka donut jang pi tonget pi ha oblay tonget hangaru haka yegu kpa janga don bon ki polit shong ne lemda kumta ngala yutu hapi na bangan salit no ban kre ka jaka yepi enda ngala lit no bat ngala kre ka jaka yepi ye jaka yepi ngala kre yepi ka jaka ngan wan pat bat ngan shim yepi haladehi hal ka mga long mga piro pila banlong wow subang ni ktien ka jungo Jisu lalai ban pen krek ke de jaka ha ke de ke jaka ka bau kpau don tat seven uong ha ke banga long manga piru pinlong ka keren ye ki bangai ko ki ko te pitong ilang dik ban pen krek ban pen mek ye ke jike ban le sut ha ke de jaka ha ke de ying song ne ka bau play ula pen krek yang apa ni fi plin ker ku yi fi ke de por hang no pi don share lang shi we to lang i we ye ke ke ji sha ne ka ktin jble piram dai ban lengo lengan ko ki khon jong ble heaven is the place of the believers ka banang ke ke jaka shong ki bangai dara kha ki bom ngai ti kim yo shong ha ke jaka gin si ekran na ke tiu bom ban sawan ya ke jinglong jaka tu jok karena pat keren lut amenta yi ki jenglong jeke baneng ngan sakren yu fi naman nga kwa ban keren yi ki bekot shibun ki the last thing and the destiny of the human race on this earth. God bless you. Plain ker khu yi fi hang no fi don sha skor ke tin jung le plain ker khu brin ai wo ri fi ngin se shampat aga ni ke ju ban yi ke ni ke ju ke subject khu le shibun